Fifia lava fa talo fatu le mai mo fa fonga le tato tulu le nei foi vai nga o le taiao. Fai ungo le nei foi vai aso i lona so fareile le nei. Taiao ena tato lia le asto nai fa solo toi le sa ia bata pena toi nisi fo fanga wale aso ngfua ma le na foi vai aso mo mua. Mo le silsila mai le tato tulu o le utu sa o to tato fa salonga wa silsila mai tato speakers mai headphones o i le la nga i le tatu fa ala ulo le aso nei a wale mai mo mai le tatu tru mai i na mafuanga na lai ona i le manatu o le alwatu le tatu fa ala ulo i nei le tatu fa le speaker le Dawg Professional audio ina ia e si le fiai le tūlanga lo i le tautua male au nanga a le tatu fa le speaker i nei savalalo le la tatu anga ia tu tonu se fa ai lo tu isi vaenga ia a wale si le fiai le tatu o tru Tatu o mai tonu nei le tatu for speaker nei o tau le Dawg Professional audio i nei savalalo. E le lei ona wha maoti atu le numero le telefoni a Iese Fisilio na e vala au mai lea. Lua li matasi wha valu, po le lua li matasi wha iwa. E te suma nei o le tatu for speaker. O lalo le tatu le tio polinsio lo iele no fuanga le tatu for speaker. Wha sa ngai ma le hall St. Mary's savalalo. O le vaenga le ua tau ele au ina atu le vaenga le ona taluai. E tele vaenga ia e tapena i le totele o tatou e le ngata i fono e kalesia ia o le fo e tapena le tūlanga le tatou independence ia po le tatou tutotasi a o nisi la fo i vaenga o loo a tilo mamau iai e whaongaina ia tatou whaaleo tele leo ia o isi vaenga uma i nei le tatou whale speaker nei pe a whapea o lo e mo mia le nei tautua ma le nei au nanga. E le ngate tato ia le ia ia pe ona silisila mai o le display solo ia tato speakers o itu ai nga Bluetooth speakers SS o tato mics o wire mics o mixer ia o speaker SS ia mavaenga mafai ona faatino i tono lau tavale ma tu foi ia e tele au tato SS ia langona o tangata i list tangata mana e faisa na musika ia olo ye foi le tautua mala unanga rana o tatu speakers mai lava le speaker fa ili la titi se ia o lava tatu subs ia maisia tatu tu inga speaker SS le tele ona haya ma fa nga ina le tele ia o isia tatu functions ia ma fa ipoiponga maisi me fa nga aua ne emisia e taua lo wase simai wire speakers o a me umalava e taua lo sumai ne le tatu Dawg Professional audio i lalo le vaenga le tatu le tio policy sa lalo pe te vidi le tatu numera lua lima tasi fa valu po le lua lima tasi faiva ai silsila ye o lo ye fo atatu headphones ma me umala fa pena ai mana umbia se headphone mana umbia se cordless mic o o atu inga mics o atu inga wire o stands o mixer ma me umaye pe ona utaua o inei te mau ai le tari mautu o le tele o la unanga le tatu Dawg Professional audio e tele na malanga i tutuila ona o le mana umianga mai i tutuila ia o tapenanga o tatu wae ai sila sila le tele o tatu speaker la poa ia e la uma le tatu roli ia ma ave anga i tutuila ia toi au mai wa ifo ia la tu fufuanga i fatino atono lai mai mo mai ia i la tu mai Amerika Samoa o le nganga na ma fa moi au tatu i Samoa nei a ia ni vaenga te mana umbia i le nei tautua ma le nei unanga so mai matala au mai o le si vaenga taua o le waya ina lea o tatu speakers mo malu ia mai se falesa mai se lava o malu tapua i wa mai ona fausiina o lo mana umbia se system ia o lo mfaifo ona so mai mutala au mai fa talanoa a vatu se tau ngofie a wa ia le songa fa fengainga ma le pa ia le kalesia o ala fo isi fo fuanga ia po le o lo ye fo le tatu DJ e mfai ona tata i fai poiponga me mo fa pena a le lawalunga lava o le telo tatu speakers ma me umai pe ona utaua awane misia so mai matala au mai fa so tai mai le tatu no fanga nei savalalo le vaenga tonu lo i tatu le tio polincia o i te mauai le tali au tu ya le tali mautu o me umai tala no atuai pe so tai mai lunga le tatu telefoni lua li matasi fa valu e fengo fie lava e te su mai lava ya o le ia ia le sunga ya malon ya mai so le tatu fenga ruenga ya se tebi fa ali tu le tatu speaker so tatu stands o me umala fa pena e fa ngaina i tonu falsa ia po tono hall ia po sfafifianga nai ta pena ia tatou ia wa vaenga uma e mau uma i nei le tatu fal speaker nei o le Dawg Professional audio awali msia wa vai o isi foi tu inga Bluetooth speakers ia
ya tele na mai foi la to e mai sa ila to lai mai mo mai nga renga fa vai taimi ya e na mbia le tamba le ya po isi to inga speaker ya e fai e oela filinga le foi o tele na mau le tele o isi falo lo IPCE ya o tatou lava na tele na tatou o mai mo le unanga le ya le to inga le JPL o sto inga le tele ya o tele foi na mana mbia le to tele ai o le tatou lai mo le na a mata inga luenga ne foi aso ya o lo ye isi tatou live o le muri mai a le wa matou a mata tu nei le tatou Dawg Professional audio fai e lo filinga e beje vala mai le tatou telefoni luoli matasi fa valu mo nisi e tatou fa matalanga a ia manu tele ina fufanga ne ya so le pa ia lau tele le tatou tunu awate awane e avesea ia lau telefoni mata i dunga le tatou YouTube channel ya like ya pe share ya pe oa pe mai foi sau ko meni o asi ni vai nga fa pena ma tu titalia a ye se fa fsidi fe na fa fsidi mai ai yo na mai le tulanga i le tatu vai nga lo le tatu unanga renei ai o tulanga na pe na ye maru tele ina fufuanga fa ingol nei vai aso ya ile ta pena yo le tatu tunu ya mai se fufuanga fa tatu oto le so fa so